Talo falava o talafong mai le siwafonga le lau mua I Wellington e mo le nei tae ao, aso lua se fulutasio a berila lua a felua 5. Na faalie se faalapotopotonga e tū mo pisinisi, ua tuai tele tulafono I e tau fia I le tatalanga o fale o loa I le aso sao le e seta ma ua mo o mia le toe faafou. I lalo le tulafono o I tula o fe fatawa inga tasiva iwa o le tele lava o fale o loa e tatawa na tapunia I le aso sao le e seta. Faatasia I ma le aso farai le paia po le Good Friday, aso kirisimasi, ma le afa mua le Anzac Day, wanganai nisi o nofuanga e mapu I ai tangata tawhawhao, sa talosanga nisi o pule ngā nuu ina ia Tala. Na faalia le pule sili o le Retail New Zealand, Carolyn Young, o le tutusa o pisinisi I lalo le tulafono o iai nei, ua mafu ai le nenefu ma ua o le taimi e tatau na sui ai le tulafono. O le tatala o fale o loa I le aso sao le e seta, e mawai foi tupea pisinisi I le tele o tangata tawhawhao, pei ona ia faalia. Na ia faalia foi so se tulafono lava, e tatau lava ona pui ai a tatau a tangata whaingaruenga, pe amu musu e ngā lulua I le aso sao le e seta. Le olo o au fia I le tulafono lo o iai le taimi nei, pei ona faalia Young. E tali tonu le e tu, le uni pito te le le atunu o atangata whaingaruenga, e uiolo o iai le tulafono e pui ai a tatau a tangata whaingaruenga, e te e nailo la tonga lulua I le aso sao le e seta, ai la titi lava noa e wha mautino ai, o lo iai le whiriwhilinga sa au loto I tangata whaingaruenga. Ai ui foi e mawai lava noa e manui ai pisinisi mai le au tawhawhao peitai, o le taimi o le e seta, e whaalango tele I ai tangata whaingaruenga I fale o loa, e malolo le iai mamafuta mao latau ainga. E ui foi o le e seta, o se whaamamalunga o talitonunga whaalilotu mo le toa tele, ai whaalia tuaila tātou tausile lei o tangata, e sili atu nai lo whainga wha pisinisi, e tatau lava ono puipuia, ai le ave e sea, pe ona sauno Rachel McIntosh le whailautusi o le e tu. Sa toe a fia foi au kilani I tūlanga lolo wao le tau I le aso ananafi, ai mai se o le whai unga o le vai aso, a ofea ngai le atunu uma le wha mamalunga o le aso maliu ma le toe tu manu mahalo o lo tatou ali o Yesu Keriso. Sa toe whaalea o ngā ina nila pata inga mo timunga mamatangi, e au fia I wila mawhaititili le afia nanafi, ini vaenga o le tuisi sifo au kilani, aina lipotia ni lolonga inisio vaenga, o lo o ngā lulu e pe au whaingaluenga e toe whaaola le elitise, inisio a inga na motu si ai le pawa, I le taimi o le mai au ni toenga o le awhao tam, ma le te tele o wila I le tae au o le aso to nai. Sa fautua ina au kilani na ia whao ngā se upenga tawhailangi li potia tuai ni vaenga o polokai le suavai. Whaapea fo ini la au e palalasi I lunga o fale. Na whaaliele o viso vai tau, o le a whaawa upea o nā whaina ni vaenga o New Zealand. I toenga o le a whao tam se ia o la vaina whaititia I le aso, ma ngai mali e se atu I le tu I sa sae. Ua fia maua leo ni whaamatalanga e whaatatau I se tangata na manua, I se whaalawelawe tau taawale, ai na sola le awe taawale ele I tue fisosoani I Wellington I le pō le aso to nai, na taue Brett Main o se Constable Senior, na lawea se tangata I le whetaula inga o awala I Tori Tennyson, I le taulanga petu so le afo le ono I le afiafi, ele I tunga teleni o na manuanga, ai elanu moana le taawale, e iai fo ile talitonunga o lo oleanga salutimu mai le whaalawelawe, na maua I masini pueata, maolo o whaonga aina I leo le ata, e fesosoani I ala tau suenga. Ua toi maua le tau lea na leiloa mai le malaiwa a lele au kilani I le tae au le aso wharaile, maolo o saonga le mu, pei ona whaalia ilo na ainga, na mai au na siaki pepa malanga o Corey Dean Wirihana, mola na whainga malanga I kalai estete, ma mai a fo na siaki I le vaenga o le tiu te peitai, ele I o tutono le wa lele, e ai se tangata olo na ainga na whaia se whaasalalaunga I lunga o upenga tawhailangi, I le afia na fia whaapea, o le ua maua, ma olo o saonga le mu, ma ua whaamaonia fo I leo, ua maua le ali I o Wirihana, na whaafetai e leo lo na ainga o nol whaasilasilanga, ma lo la tau fesosoani e sa ili le tau lea.
Ua whaatiteleina le whaafitauli o le ova o pāua e ave whangotaina e tangatai Wellingtone ma o le 30% o tangatai ana siaki ua latu solia le tula fono. Ena o le 5 pāua e mawhaiona ave e le tangata to atasi peitai ua maua e sui o le ofisa o nafa malia mata upu le whaitau se lau o tangata o lo solia le tula fono. O le aso whareile maliu po o le Good Friday, o le aso whareile maliu po o le Good Friday, e to alua ni tangata maulu na mawaini pāua e whase lau tolu. I tawhatawane o Red Rocks i le tala whātai i saute, petu so le awhale fitu i le afiafi. Sa iai fo ili poti o whangotanga e le whaatangaina i le tula fono fi ngota, e le whaatangaina i le tula fono fi ngota po shellfish, mo fe whaatawa inga e le whaatangaina. E silia ma le lua se lau tangata na maua o ngā oi pāua i totonu o masina e iwa e o mai le masina o mati, ma ua siti ai le popolenga i le tūlanga o whainga whaiva. Na whaalia e polo ofisa mo whaatuatuanga taulotu, Peter Linehan, e o atu i le 3.5 tangata na papatisoina i le aso sao le e sita i le St. Patrick's Cathedral i le onga tutono au kilani. O le au whainga leo tangata na papatisoina i le lotu engelani i le tausanga taluai, ma e tau mai ai e iai se mea o lo tupu. Na ta ua foi e nisi e ka le sia na talanoa i ai, ua si itia lava la tau foi numero o tangata na awai i sauninga i le nei e seta. E o lava i sauninga o le aso whareile pa ia po o le Good Friday. E tele e ka le sia na whaupopoina le numera. E o lava i sauninga o le aso whareile pa ia po o le Good Friday. E tele e ka le sia na whaupopoina le numera o a lato tangata awai. O le tele o e ka le sia te tele na moli mawina fo i le tele o tupulanga talavou na awai ai. O le tele fo i o tangata mai fafo ua malanga mai mau i New Zealand ua whaupopoina i fo i tangata lolotu pei ona saunoa polo ofisa Linehan. Na tāpena ina se leo se whaafanua fau mo le atunu atoa e sa ili ai po fia tonu waenga o le atunu na muli lawa i ai tangata ia na leiloloa i le 5 tausanga taluai. E lata i le 5 lau tangata na leiloloa ma ua iai fo i le talitonunga ua maali liu ma ua manatu leo o se poro kalame fau le nei le mawae e fisosoani i ala tau suenga. Na tā ua e Senior Constable Paul Carlos Spencer na mafua o na tupua ai lona manatu le fuafuanga ina ua whaalongo i poloka aisa te tele ia ua amata o na liu suavaia. O na a liu suavaia le aisa, e lima whaiona toe mawani toenga o tino tangata ia e mali liu, whaapea ma mea tō tino, a whai ai tupu lea mea, o le a whaape fea la o na amata la tō suenga. Ai o ma whaiona fisosoani le whaafanua, e sa ili ai po o ai tangata e ona ia toenga po o ni iwi se itulou, pei ona tā ua e Spencer, e toa 5 tangata e maunga i haoraki Mount Cook na leiloloa, ma ua amata nei e Spencer ona sue po o fea tonu lawa na muli i ai, a ole i toewa aia o la tau tino. E 20 ni masini whaatangata na awai whaatasi ma le whaitau wafe o ni tangata soifua na tauwhetuli i le awha malafoni o Yizhuang i Beijing ma ole taimi mua lava ua miliaini masini mani tangata soifua i se tauwhetulinga e 20 kilomita. O masini nei o robots e mai se kamupaninga o si oloa saina e pe o le droid up ma le Noitex Robotics e ese umao la tau la iti ma le lapopoa o nisi e pupu ui fona i lo o le se lau 20 centimeter o isi e uumi e o atu i le taitasi tesi ma le 8 centimeter o le talami mita a le isi kamupani e whaapea e toititi lava pe se tangata mo i la lato masini ona e mawhai ona wha iwi le mata e mawhai foi ona ata na whaata ai uma e ia kamupania lato masini moni vai aso a ole e whai le tu unga na iloa ai le leo le tamo mo e a masini a e sai ai lava matangata e a o ina ia masini i le taimi o le tu unga o isi masini na whai o lato se e vai tamo mo e o le isi masini na whai o na tōtini 5 o le masini na manu malo o Tiangang Ultra mai le Beijing Innovation Center of Human Robotics e lua i tu lama minute fase fulu o le ali ina malo i le tu unga o lona taimi e tasi le i tu lama minute e lua. Ai lava masini po o robots e le i whaingo fie ia ai lato le tu unga o le isi robot na pa ufao lava i le amatanga moni nai minute a o le i toe tu i lunga ma toe tamo e. I ta alonga o le lakapi Super Pasifika na manumalo le Chiefs i le Highlanders
faono i le sefulu, faia ina le moana Pasifika i le Brumbies, lua sefulu fa ai i le le ai. Na tutusa le taalonga mata ina i le vao le Hurricanes ma le Force, e tai sefulu fitu, manu malo le Fijian Drua i le Waratahs, lua sefulu valu i le sefulu fa, ma le Crusaders na manu malo i le Blues, i ai e lua sefulu lima i le lua sefulu lua. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.